kao što ste već mogli zaključiti po početku klipa, danas radimo recenziju koju nam je omogućio Gearbest, a danas recenziramo i postavljamo novi ventilator ili ti ga cooler. Za početak ćemo naravno otvoriti kutiju, jer ako ne otvorimo kutiju, naravno ne možemo vidjeti proizvod. Logično. Ima nešto što mi se jako sviđa kod ovog ventilatora, ali to ću vam otkriti malo kasnije kada ga budemo i postavljali. Uz ventilator dobijete logično šta? Šarafe ili ti ga šarafiće. Sada se idemo baciti na postavljanje proizvoda na moje kućište. Prvo odvrnemo jedan šaraf, zatim odvrnemo drugi šaraf i zatim otvorimo kućište. Tako je, yeah. Pribor koji vam je potreban za postavljanje ventilatora je šaraf ciger. A zatim jednostavno samo zavrnete ventilator za vaše kućište, to je za poklopac od kućišta. Ja sam ga malo nakosio zato što moje te rešetke nisu dovoljno velike za ovaj ventilator koji je 12 cm, pa sam ga ja malo ukosio, ali i dalje radi isto kako bi radio i da stoji potpuno ravno. Lako je to spojiti, ali ajde sad da spojimo to na matičnu moju ploču pa da vidimo kako radi. Kada ste vratili vaš poklopac od kućišta, samo jednostavno zavrnite šaraf i kompjuter je ponovno spreman za korištenje. U mom slučaju čak je bilo i viška dijelova, to jest višak šarafa. Čudo, i ja sam nešto spojio da radi. Uglavnom ljudi, sada idemo malo u mrak da vidimo kako je u mraku. Kao što vidite, ovako radi stvarno fantastično, a sada idemo sve zamračiti pa da vidimo kako sija u mraku.